Madinah rembang persaga, bak tengah nang roba pusat dunia. Dalam masjid na urang ledra, Nabi Nasidra sahabat na dua, Nabi Nasidra sahabat na dua. Madinah kebidat indah, dia Rasulullah di sinan kubu. Umat Islam kenan gelangkah, gejar ziarah bajut-jut waktu. Binti masjid gecat ngon ima, cuaca pengeta meble-ble. Tangyang bata meh mencule uke, bumang bakan de memacam laku. Masjid Madinah rembang persaga, bak tengah nang roba pusat dunia. Dalam masjid na urang ledra, Nabi Nasidra sahabat na dua, Nabi Nasidra sahabat na dua.